sithathe lelithuba sibingelele bobabe nabomake nalabasha bonke labakhona egameni lika Jesu. Shall we take this opportunity this morning to greet the fathers, the mothers, young people, Sunday school in Jesus' name. Amen. Siyadibongela kakhulu enkosini kwekuthi sibe ne weekend le mnanzi kakhulu. We are truly grateful to the Lord who has afforded us a pleasant weekend in His presence. Sibonge kakhulu uNkulunkulu kusebenzisa incekukade yakhe Sisilina. We are grateful to God who through his maid servant, Sislina, worked a great deal amongst us. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi ke singakaqhubeki kadze. May I request that before we go forward, Kuna make lesicela ukuthi simemukele. we would love to welcome Mage, in a certain lady, into our fellowship. Kumemukela ukuthi abe ingcenye yethu njengelibandla. To welcome her into a fellowship and for her to be part Make of us. Thuli Mathebula. Mrs. Tuli Matebula. Ngiyacela ke ukuthi sale aseta ngephambili simane sicele ukuthi na brother Ntando yenkosi ucelile ukuthi mane atibongele embi kwaNkulunkulu embi kwebazalwane kube sekuba imic nje yangasefiki bekathi utawukhonda naye ngesikhathi sekukhonda atibongele kuNkulunkulu. Shall I request that Brother Ngozi joins her as they come forward? Praise the Lord. Hallelujah. Sithi ke lakhaya uma umzalwane emukelwa When we welcome you into our fellowship, this is what we proclaim. sithi ebuhlungwini nathi sitawuma naye. We are saying, in pain we shall stand with you. Sithi noma tintfo tihamba kahle sitawuma naye. Even when things are going well, we shall be with you. Ngiyacela nje ukuthi inkosi yami ngingakamniki make Mathebula mane sinike brother Ntando bese ke soyasala make Mathebula. May I request that before we give to Magamatebula, we start with Brother Ndado. Sanibonani bazalwane. Igama lami ngindando Dlamini, mfana make menzi walakhaya. Bengifuna ukubonga imithandazo yenu bazalwane bengigula. I've been in hospital for the past 2 weeks. Bengigula nje kunama complications. I'm not going to go deep into what it's begini, but sengilulamile bazalwane inkosi beyinhle. And kuba sesibhedlela kungifundisela okuningi for 2 weeks. Ebangasilula but nje God came to me and He reminded me, Gusi, we just have to go back to having God and then nothing. Because this joy, letting what it means, it says normalize a blessing just because it's normal. Kuvuka nje, ukuthi khona kuvuka uyogeza, udle, uphume landlini is a blessing and I missed that. And so lokho uNkulunkulu uthi ngintshela ukuthi go back to him because nguye lokunika lokuthi khona kuvuka nje ugeza. So just remember God because ungamkhumbuli sekulukhuni, ungamkhumbuli ngoba sekumnyama. But lokuthi nje uvukile la uyaphila ugcoke lokufuna ukugcoka wenda lokufuna kukwenda unguwe. That is a blessing on its own. So we just need to go back to that bazalwane. I feel like mina nje ukuthi ngede sontweni most of the reasons because of lokho angithazi lokuthi bengathi yabo ngendela umuntu sibukana kanjani because vele sibantu nje sinjalo nje we can't escape that. We are judgmental as people. God gave us that. But nje that's one thing that has also pushed me away from the church ukuthi sesilahlekile man. uNkulunkulu ngitshela lokho ukuthi sesikhohlwa yena ku everything. So my message to the church is that let's just go back to you God and nothing because konke kuthi uNkulunkulu. So I can't say you God and everything because mase ngisho kanjalo sekungathi everything is going to come without God. So mangithi you God nothing, just take it from there. Cala ngawe uye kuNkulunkulu and then everything else will follow. Ngiyabonga bazalwane. Asikebuya. Ngiyacela lokuthandaza babe longcwele egameni la Jesu.
lokufa lokuhlupha lempilo yakhe akuhambe kungabuyi emandla lavusa Jesu ekufeni kusukela enhloko kuyophuma elitwaneni ngegama lika Jesu Kristu amen. Angibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Libito lami ngimthuli ngwakamabuza sekutalwa ngingimake Mathebula. Bazalwane lengingakusherisha kakhulu kugcila ukuthi angathi lokuthi ngicale kuphi kepha nje lengingakusho bazalwane bazalwane ngingimake nginebantwana ngawuthini nje angathi ukuthi ngicale kuphi bazalwane ngisuke ngiba emotionally because intfo letiningi siye sithi siyadihlelela nazivuka onke malanga kepha ngidiscover ukuthi angedihleleli mine ngoba nakula ngidikhanze sengikhona khona bazalwane. Libandla lase-Assembly alisilo lisha kimi ekhakhami la ngenze khona kaPhunga bangema-Assembly bathi ngebudze bendlela bazalwane kube khona nje lokwendekako in short ngifuna ukuthi ngifana nemvuyi ngitatheni nemfana imvelehleko angisho kanjalo so ngibuyile ekhaya konke kusenteka abazalwane kufikile ukuthi umuntu losakangelusile mbamba kude lomunye ngaphandle kwenkosi lengumsinzisi yetimpilo tethu la sinyathela khona abazalwane bekungaba khona kutitshela ukuthi yathi mina ngingithuli ngiyati ukuthi kwenteka ini until ilivi laNkulunkulu bese seliyangifikela futhi la seliyangitshengisa lokuthi kuze ngikhone kuphila ngibuseke ngibe ngimake ngikuphi lapha kufuna ngiconze khona bazalwane ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngidiscover ukuthi not like ngidiscover nyalo but it was a revelation to me for uqalele phasi lokuthi bese sengiyaconza ukuthi mina kahle kahle ngikuphi lapha kufuna ngihambe khona njengamake bazalwane ngicabanga ukuthi ngiloko lengakusho for now kuningi lokuvukako but I don't have enough strength to talk about it kepha nje ngiyayithemba inkosi itangihola ngoba ikonke kusaqala ufikile emadlebeni ami njengelivi asho ukuthi yena sotaba nguyeni wami bazalwane. That is why I'm here actually in short ngingabese bazalwane ngibenda abasa understand I lost my husband 2020 bengicabanga ukuthi konke kutawendeka nje akuzange bazalwane until I realize ukuthi where is peace. Peace is here bazalwane. Amen. Ngiyacela sithandaze babe wethu longcwele kude lode kuwe wambuyisele emuva bonke labede kuwe bathole umusa njengoba inkosi atibuyisela atihlanganisa nelibandla ukhonda siyathandaza ukuthi unike libandla tandla letifuthumele ubuye inkosi ulisite libandla kwekuthi umphefumulo wakhe ungalahleki kepha njengoba inkosi atinikele kuhlanganyela nathi kulomlindo wekubuya kwakho siyathandaza ukuthi inkosi mlondolodo umgcine umlwele timbi takhe ubuye ugcine nebantwana sekunika lidumo ke inkosi ngekukholwa ngameni la Jesu Kristu amen. Ndawucela ukuthi ke munye kuma elder kubomake kulabasha etinthombini simchawule as a sign of welcome. Siyabonga.
Sohlabelela woza sizungeleze sihlalo semkhosi sohlabelela woza. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngiyacela ukuthi ke sibuke live la nkulunkulu. Shall I request, saints of the Lord, that you go straight into the word of the Lord? Besifundza ke liviki lisaqhubeka As the week was progressing, we were learning ngendzaba yema cell groups. on the subject of cell groups. Kusho ukuthi njengobe kwakumenyetelwe ukuthi kulo June As it was announced that in the month of June, kutawusetshenzwa lendzaba yekwekuthi kuvuswe tigungu tema cell groups we will vigorously resurrect the matter of cell groups kuze kuthi kube khona tindzawo tekuthi bazalwane ba discipleship noma ke kube khona ema Bible studies latabajulisa ekukholweni. so that we are able to have discipleship centers around the town so people can be rooted in the faith. Siyatsandza kubonga kakhulu We are truly grateful kubo babe bema elder ne committee ye evangelism to the leadership, the elders, and the evangelism committee kwekuthi uNkulunkulu wende kwabakhona i-team levama kuholwa ngubabe Nkambule T. that God made it possible through the team usually led by Babengambule T. Njalo ngabo lesibili nabo lesithathu kuphunywa kungena kulama townships Every Tuesday and Wednesday, they go about in the townships of the area, kumenyetelwa Jesu abethelwe esiphambanweni. proclaiming the good news of Jesus Christ. Bayasindziswa ke bantfu People are being born again. and ke asakhona emahomse lavela khona ngale la ngiyabona mabili. Home cells have already been born through that, two of them. Sitha sikusho lokho kwekuthi imisebenzi yasimakathe. Let us declare that those are the works of the Lord. Sithandazela ke simemetela kwekuthi usetawuvuswa la ngikhale bekavela khona kubuye anze nalamanye. We are praying that as we resurrect those that were there before, new ones shall be born also. Simemetela ke kwekuthi emakhaya ethu asiwavulele uNkulunkulu. We are asking that let us open up our homes for the Lord Uthi uNkulunkulu nali khaya ngilipha wena. and just say, God, here's my home. I Ndawe offer it to ngibone you. izidlalo tawungena la. I will see if there's any burglar that will come here. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoba wanika yena uNkulunkulu uyakhona kutigadzela. Once you give it to God, God is able to take care of it. Kuyashipha futhi. And it even tends to be Ngeke cheaper. ube uyofuna bo security 24 hours. You won't hire security Ngoba companies ingelosi yasimakathe. because the angel of the Lord Iyawufike yakhe umthangala. will encamp your Uma house. uvumela uNkulunkulu ukuthi thatha konke nginoJesu. If you allow God to say, Lord, take everything. Glory to Jesus. Hallelujah. Usasa ke sitabe si summarize le teaching. Tomorrow we'll be summarizing that teaching. Namhlanga lokufishane bazalwane, This afternoon, shortly, brethren, ngijabulile ekseni kwekuthi uNkulunkulu athi confirm le livi. I was filled with joy this morning as the Lord confirmed this word. Ngimangele njengathi awu nembala lento yasezulwini yaqiniswa. Kubekwe lendzaba le Deuteronomy chapter 7. I was very happy as the Lord emphasized this matter that is in Deuteronomy chapter 7. Ngiyacela ukuthi ke simfunze bese sesifundza na Matthew chapter 4 verse 23. We'll start with Deuteronomy and then we move to the book of Matthew. Deuteronomy chapter 7 verse 12 kuya ku verse number 15. Deuteronomy chapter 7, 12 to 15. Ngesiswati kufundzeka kanjena ke bazalwane. Verse 12. Tibusiso tekulalela. Yes.
Naniyilandzela lemitsetfo, niyinakekela ngekuyenta njengobe injalo. Naye simakadze Nkulunkulu wenu, utasigcina sethembiso sakhe selutsandvo kini, njengobe afunga kuboyihlomkhulu. Utanitsandza, anibusise, anandzise nibe banyenti. Utasibusisa sithelo sesusu senu, netilimo telive lenu, nakolo wenu, neliwayini lenu lelisha, nemafutsa enu, nemankonyane etinkhomo tenu, nemazinyane emihlambi yenu kulelive lafunga ngalo kuboyihlomkhulu ukuthi utawunipha lona. Niyawubusiswa wendlula tonke tive, kute lomvuna nome lomsikati langeyowutala umntfwana, ngisho netimfuyo tenu tingeke tibe tinyumba. Simakadze utanigcina aniphephise kuto tonke tifo, angeke anijezise ngetifo letesabekako lenatibona eGibhithe, kodvwa uyawubajezisa ngato labo labanitondzako. Praise the Lord. Siyabonga sisi. Ngiyacela ke sibuke lo Matthew chapter 4 verse 23. Jesu uyafundzisa, uyashumayela, uyaphilisa. Verse 23. Jesu walihamba lonke laseGalile afundzisa emasinagogeni abo, ashumayela livangeli lembuso, aphilisa abantu kuto tonke tifo nasekuguleni kwabo. Praise the Lord. Hallelujah. Babe wethu longcwele siyalibonga silemukela livi lakho ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Enhlitweni yami bazalwane ngalokufishane kunalendzaba yekuthi Jesu lokubhalwe ngaye eBhayibhelini usekhona. In my spirit, the Lord has impressed the fact that whatever has been written in the word, God can still do. Ligama la Jesu ke alibonga. Hallelujah. Loku Jesu lokuthiwa wakwenda lokubhalwe la eBhayibhelini usakwenda nalamuhla. What has been recorded in scripture that God did, he can still do. Hallelujah. Praise God. Bathi labahlabelako Jehova lo wamandulo yenu senguye namhlanje. uJehova lo wamandulo yenu senguye namhlanje. Jehova lo wasendulo yenu senguye namhlanje. Glory to Jesus. Hallelujah. Jesus. Lo Jesu lesifunza ngaye eBhayibhelini The Jesus that we read about in scripture, ukhona usatenda letinto lokubhalwe ngato. he is still present and able to do the things recorded Ligama la that he did. Jesu ke alibonge. Praise the Lord. Ngiyacela sinake lokutsite bese siyathandaza. Can we observe a few things and then we pray? LiBhayibheli lithi Jesu walehamba laseGalile The Bible says Jesus travailed in the city of Galilee, afundzisa emasinagogeni teaching in synagogues, ashumayela livangeli lembuso wasezulwini preaching the gospel of the kingdom. bese kuthiwa aphilisa tonke tifo. And it is mentioned he healed all kinds of sickness. Glory to Jesus. Hallelujah. Njalo mawufundza nje eBhayibhelini Whenever you read in the Bible, uma unaka if you observe, kuqalwa ngalendzaba lengiyona ibalulekile what is highlighted first is the important subject. bese laba labalalele lendzaba Then those who are listening at that topic bathola umvuzo. receive a reward. Glory to Jesus. Hallelujah. LiBhayibheli alisho ukuthi Jesu abehamba lonke laseGalile aphilisa. The Bible does not say Jesus went about all Galilee healing. Kuqalwa ngalokufundzisa nekushumayela livangeli.
But what is highlighted first is that he taught and he preached the gospel. Asilandzeli timangaliso. Because we do not follow signs and wonders. Silandzela imfundiso ya Jesu lephilile. We follow the living doctrine of Jesus. Labathi baFarisi kufundisa kwakhe kwehlukile kunekwebafundzisi. The one whom Pharisees attested that even his teaching is different from other teachers. Bathi lemfundiso lena inemandla. They said his teaching is powerful. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoba lemfundiso ihambisana netibonakaliso. Because the teaching was accompanied by signs and wonders. Letibonakaliso tiqinisa lemfundiso. The signs and wonders attest to the teaching. Tenda kubebete sizathu sekungayikholwa lemfundiso. They emphasize the doctrine and the reality of the teaching beyond shadow of doubt. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 LiBhayibheli ngithanda lokuthi lithi waphilisa tonke tifo. I love the fact that the Bible says he healed all kinds of diseases. Ngiyakholwa ngulelivi. I believe in this word. Hallelujah. Angiphindze. Let me repeat Abakeva myself. bazalwane. The brethren didn't hear me. Ngiyakholwa ngulelivi. I believe in this word. All manner of sicknesses, Lonke luhlobo lwekugula. all manner of diseases, Tonke tinhlobo tebutsakatsaka. kulokufundisa kwakhe In his teaching, abebesuyaphilisa labagulako. he then healed all the sick. Kusho ukuthi mission ya Jesu That means the mission of Jesus kwakukumemetela tindzaba tembuso. was to announce the news of the kingdom Abuye avulele umlilo wasezulwini wende tibonakaliso. and then thereafter open the fire of God to do great things. Singasali sihlabela. So that we do not remain just with a song Sithi sinomlilo sinomlilo. and just say sinomlilo, sinomlilo. kaJehova umlilo. Oh, Lo mlilo abawubone. This fire was then practical. Lo mlilo abawubone. They must then see this fire. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ukukhungela ndzawonye. These things are bound together. Glory to Jesus. Hallelujah. Wakholwa lelivi walenda. Once you believe in the word and then do it, Letethembiso awutithandazeli. you don't then pray for the promises. Utatfundzela phela ekhaya singete sabe sikubala ngetinhlavu. You will read Kuthiwa with your uma Bible. ulalele nekulalela letahlulelo watigcina. Leti nkulunkulu lakunika tona. It said when you truly listen to these judgments and keep the words God tells you, Nkulunkulu yena indlela tayenda kugcina sethe i-covenant. what God Sivumelwano. will then do, he will keep the covenant. Now lesivumelwano This covenant ngilala la khona kunale treasure yema promises akhe. is where the treasures of his promises are kept. Uma kuthiwa yena nkulunkulu tawugcina sivumelwano. If it said God will then keep the covenant, Kusho ukuthi utawugadza ukuthi konke lokula kulesivumelwano. God will then ensure that whatsoever is in the covenant, Laba labamlalelako whoever obeys him, babe ngema partakers but abang laba labadla nalaba of the nelungelo promises of God. lekudidla letethembiso taNkulunkulu. Ligama la Jesu ngiyacela libonge. Praise God. Uthi ke nkulunkulu kulo 13 ngithatha nje lokwembulwe kakhulu uthi and he will love thee. Yena utawubese uyakutsandza wena. Ligama la Jesu alibonga. Jesus.
wena watinikela wonke la kuye uNkulunkulu enthandweni yakhe Once you commit yourself fully to the will of God, yena utakutsandza. He will then love you. Glory to Jesus. Hallelujah. Kumnanzi kuthandwa uNkulunkulu bazalwane. It's a great thing to be loved by God. Uyathi uhamba noma uhamba la kuthiwa kunengoti khona awesabi lutho. Even when you walk in a place of danger, you fear nothing. Glory to Jesus. Glory. Ngawe ngafakaza ngathi noma ngabe ngiya eGoli la bathi khona akundlulwa la tigebengu ngeke ufike ngale ngesheya. Mawuhamba nami ungakudeki lokho ngoba you are degrading my God. I want to testify that even if you go to Joburg, a place feared, when you out me, please don't speak up at fearing anything. Ngikholelwa kulo uNkulunkulu lothi ngidakuthanda. Because I believe in the God who says, I will love you. Glory to Jesus. Hallelujah. Uma uNkulunkulu akuthanda If God loves you, uba nemona ngawe. He then has jealousy over you. Glory to Jesus. Hallelujah. Awubuke uthulele abalungisa kuthi utawunyatselaphi. Uyathandzana uNkulunkulu. Imagine while you are sleeping, God is preparing what you will be doing tomorrow because God loves us. Hallelujah. Hallelujah. Ingelosi yakhe ayiyale ulele ungaboni lutho athi yakumthangala angaphazamiseki umntwanami. While you are Glory to sleeping, He's Jesus. instructing His angels and camp around Him, make sure He's safe. Ulale njengemntwana And you sleep like a baby ngoba uyathandwa. because you are loved. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngiyashiya lokunye uthi verse 14 utawubese ukubusisa ngetulu kwato tonke tive. Verse 14 then says, He will then bless you above all people. Igama la Jesu alibonga. Hallelujah. La ngikonze khona sithandaze ngulo verse number 15. The main subject is in verse 15. And the Lord, Shimagatse. ngithanda ke King James, I love the King James Version. lo Lord ubhalwe in capital letters. That Lord is in capital letters. Lokubhalwa ngema capital letters The reason it's written in capital letters nguloku uthathelwa uma kulethwa la singisini kuthathelwa kulesi Hebrew leli gama lithi Yahweh. because when it was extracted from the original translation, it read as Yahweh. Ligama la uNkulunkulu yedwa. It's only God who has that name. Kude lidimoni noma elidloti noma sithixo lesibitwa ngaYahweh. No demon, spirit, or principality is called by that name. Uke wasiva wena sithixo basibita ethi ngJehova. Have you heard of any other idol or God called Jehovah? Nguye yedwa. There's only one. Glory to Jesus. Hallelujah. Kungako sithi masihlabelela sithi Jehovah is your name. Oh, gosh. Jehovah is your name. Glory to My Jesus. God. He is the mighty warrior. Ulthawelel nemandla. Akekho longalinganiswa naye. None can be compared to him. Leli gama lakhe yedwa He has full right over this name. akalinganiswa nabanye He bonkulunkulu. can't be compared to any God. Verse 15 ke kuthiwa In verse 15 it said, Yahweh Yahweh will take away utawuthatha from thee kini all. tonke. Jesus this side Jesu ngale kuMateyu is healing all manner of sicknesses. uthiwa naye uphilisa tonke tifo. Now, leli gama la Yahweh This name Yahweh ligama la Jesu. is the name of Jesus.
ngoba lokhu lokubhalwe la ku Deuteronomy Because what is scripted in Deuteronomy, Jesu uyagqwalisa ku Matthew. Jesus fulfills it in Matthew. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoba Jesus was hidden in the Old Testament. Ngoba Jesu bekathukuswe lapha eTestamenteni lelidzala. Bathi labafundzako the New Testament was hidden in the Old Testament. Theologians say the New Testament was hidden in the Old Testament. But the Old Testament is revealed in the New Testament. Bese bathi le Testament lelidzala ke lembulwa la Testamenteni lelisha. Glory to Jesus. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Ngiko Jesu akhuluma athi maningangithandzi mina animthandzi nababe ngoba lobone mina sombonile babe. That is why then Jesus says, if you don't love me, you don't love my Father, because he who has seen me has seen the Father. Uthi utawutsatsa tonke tifo He says he will take away all sicknesses. ndomemetela emini I'm here to announce this afternoon, lo Jesu lokubhalwe ngaye la the Christ that has been written off in this word, usatitsatsa tonke tifo. he still takes away all sickness. Ungalingisi le ndodza seSamaria Do not be like the Samaritan man. lo wathi umprofeti kusasa ngalesikhathi When the prophet announced tomorrow at this time, kudla kutabe kuyinala there shall be plenteous of food. le ndodza yachallenge uNkulunkulu hayi nalo mprofeti And this man challenged God, not even the prophet, wathi noma ngavula emafasitelo asezulwini and said, even if God would open the windows of heaven, wathi lo mprofeti the prophet said, njengoba ungakholwa as you don't believe, ngeke kube ingcenye yayo le you nto. will not be a partaker of Into these things. yasezulwini ema-unbelievers akayi-experience In heaven, unbelievers don't benefit. ma ungayikholwa le nto If you don't believe it, ngeke uyibone. you won't benefit from it. Kuthiwa Jesu kunemadolobha la ngentanga usho sinye simangaliso It said there are cities where Jesus did no miracle ngobe bangakholwa. simply because they didn't believe. Kholwe le nto lebhaliwe. Believe this thing. Ligama la Jesu alibonga. Hallelujah. Yahweh, Yahweh, the Almighty God, uNkulunkulu onemandla onke. uthi utawutsatsa tonke tifo He says he will take away all sickness kulaba labagcina livi lakhe. from those who keep his word. Utikhungele uNkulunkulu kule dethembiso takhe. God has covenanted himself with these promises. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 The early church beyikubona ngemehlo lokunengi nanyalo siyabona ngemehlo. Igama la Jesu alibonga. Ibandla lakuqala used to see these things practically. We also see these things practically. Ikhona leti ndoti yabonakala. These things exist, they are practical. Mangaba ukakubona asisho lutho. If you haven't seen these things, we are not saying anything. Lokhu lokusho iBhayibheli usakwenda Jesu. What the Bible says Jesus can do, Jesus can Ligama la still do. Jesu alibonga. Hallelujah. Kubanjwa indodza lenguPetro, One day they captured Peter, indodza kaNkulunkulu. a man of God. Bayayibamba bayifaka bayayivalela. They captured him and put him into prison Ngoba Herode wabona emaJuda jabuliswe ukuthi sowubulele Jakobe. because Herod saw how they rejoiced after he killed Jacob or James. Mababamba Petro When he then captured Peter, ngoba Peter abekholwa lokushiwo nguJesu. because Peter believed what Jesus said. Mabamkhungele lapha etigodweni When they hung him on that cross, etingodwe on bebakophela logs. etigodweni They lunyawo eligodweni lunyawo eligodweni tandla eligodweni they tied his body to logs, to wood, walala Petro. and Peter slept.
kusasa kufuna ayobulawa. Tomorrow was the day for him to be killed. Kube bekungini nawe If it was you and I, asabambi all night prayer angisoli lutho. we wouldn't have slept. Sasisibi lesimo We would have sakusasa. prayed the whole night. The situation was bad. Petro walala. Peter slept. Ingelosi fika ulele. The angel came to him. He was Lenda asleep. sezulwini khona. This thing of heaven exists. Glory to Jesus. Hallelujah. Ingelosi ithi Peter, The angel comes as Peter. vuka suku Wake up, stand up, ugqoke. and dress up. Uyavuka Petro. He wakes up. Akasho de ukuthi bangibophile. He doesn't say, but I'm tied here. Mawukhola into yasezulwini uthatha lokushuko. When you believe the word of heaven, you believe it as it is. Khohlwa ngale lokunye hey. You forget about everything else. Kuthiwa sukuma nyalo. They said, I must stand up Wena now. sukuma. Just stand up. Lokunye kuthatha ibonela. Everything else will find its way. Glory to Jesus. Glory. Lokhu Jesu labekuthembisile. What Jesus had promised, Kuthi hambani nishumayele. that go and preach the gospel. Mina ngidabanani. I will be with you Kube always kuze kube sekugcineni. until the end of age. Wathandaza umthandazo wakhe ngiyakholwa Petros wasuyalala. I think he just did a normal prayer before and Ngoba then he uyathi slept. ukuthi lapha ngilele nje kejangi na Jesu la. Because he knew as I'm sleeping here, Jesus is here with me. Lento la ishoko evini What he says in his word, uyakwenda. he does it. Igama la Jesu alibonga. Hallelujah. Lento la ishoko uyayenda. Whatever he says in his word, he does it. Mkholwe lo nkulunkulu wasezulwini. Believe in this God of heaven. Igama la Jesu alibonga. Hallelujah. Noma ngabe ugula ngakugula kuni. Regardless what manner of sickness is in your body, Noma abodokotela bakubita ngekuthi akwelapheki, akwelapheki kibo. even if doctors call it non-curable, it's non-curable to the doctors. Ungamfaki Jesu kuloko abengi Don't include Jesus in that equation. akekho kulabo dokotela Jesu mabakhokha lokuthi bokwakulapheki. When the doctors say non-curable, Jesus is not part of that. iBhayibheli lithi ngaye waphilisa tonke tifo. The Bible says through him he healed all sickness. Ungafuna liqinywe ke leli verse sito bese ke sesikholwa lokunye. If we must then believe the doctors, let's bend the Bible. Ayikabi basebenta kakhulu siyabonga umsebenzi wabo They muhle are doing a great ababusise. job. God bless them. Kodwa Amen. mase sifika la But when it comes to this, kweshisa bodokotela nabonesi we put the doctors and the nurses bese aside sithi King Jesus. and we say, King Jesus, Lo mhlaba ngewakho the earth is the Lord's ngekugwala konke kwakho. and the fullness thereof. Nakulamalanga ekugcina Even in these days, ngathi imulo yakho ayibonakala. his glory shall be seen. Mangabe uyayikholwa lento If you believe this thing, ungeta naloko kugula lokubamba umtimba you can come forward with that infirmity. uda kuJesu. You are coming to Jesus. Ema elder tasita sibeke tandla ngawucela nasisilina ayithe ngaphambili atothandaza ligama la Jesu alibonga. The elders will lay hands Noma in ngabe our common bathele prayer. sifa selapheka ayikho into lenjalo in the kingdom. In the kingdom of God all sicknesses are healed in Jesus name. Even if they said it's a non-curable disease, with Jesus, all sicknesses are healed. Glory to Jesus. Hallelujah. Mangabe awukukholwa angeke ngikwende lutho mawungedi ngaphambili. Kodwa loyo lothi ngiyayikholwa lento yasezulwini. Sukuma uthe ngaphambili. If there is someone who believes, stand up in faith and come forward. Batani bekatandla bazalwane mfundisi Mdluli siyakubona babe siyacela ukuthi ujoin ema elder. Ask Pastor Mdluli to join the elders also. Kholwa Just believe wena enhlitweni yakho in your heart. khuluma nalendo Speak to that infirmity. kuthi Yahweh Say Yahweh will take away will take away all our sickness
sicknesses. tonke tifo tethu. Yahweh is in our midst. Yahweh ulaphakathi kwethu. Ulandli. Hlabelani praise team nithi Jehovah is your name. Libandla lime ngetinyawo. Noma ngiluphi ihlobo lwekufa emtimbeni Any sickness in your aluncibilike body, kulesikhathi. let it dissolve now Ngegama in lika Jesus' Jesu. name. Noma ngiluphi ihlobo lwekufa Whatever sickness is in your alushe body, lube let ngumlotha. it burn to ashes in Ngegama the lika name of Jesu Jesus. ophilayo. Noma icancer, Even if it's cancer, umlilo the wasezulwini fire of heaven, awuyishise. let it consume it now. Noma kufa Even if it's sickness or death that lokusangatini is in your blood, let akushiswa ngumlilo. it be consumed by fire. Thank you, Jesus. Siyacela sisina wedosithandazo. Selina, please come Siyacela and pray. sibabeke tandla. Jehovah is your name.